Khulumbai. Hello everyone, it's me Bodoland Bodo. This is to inform you that on 17th of July, we are coming to Dimakuchi, Udalguri to play a charity match between ISL League Stars versus Bodoland 11. So I request each and every one of you to please do come and support us and show some love and respect towards the game. So once again, I hope to see you all there on 17th of July. Thank you everyone. Hi everyone, মই বিনীত ৰায় just for your information এই 17 তাৰিখে আমি ডিমাকুছিত এটা ফ্ৰেণ্ডলি মেচ খেলি আছোঁ গোটেই আমি প্লেয়াৰ্ছখিনি মিলি আমাৰ মেইন অবজেক্টিভটো হ'ল আমাৰ অসমত যিমান মানুহখিনি মানে ফ্লাডৰ কাৰণে ইফেক্টেড হৈছে চ' আমি সেইটো কাৰণে যিমান পাৰোঁ ফাণ্ডছটো ৰেইজ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমাক আপোনালোকৰ চবৰে সহায় লাগিব যাতে আপোনালোকে আহক মানে যিমান পাৰে মানুহ আহক আৰু মেচ আহি আমাৰ ফাণ্ডছটো ৰেইজ কৰিবলৈ হেল্প কৰক আৰু আহি পিনে মেচো এনজয় কৰক চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চবে আহিব 17 তাৰিখে আৰু আমাক ছাপৰ্ট কৰিব চ' লগ পাম নমস্তে नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि ISL निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन ISL निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5 आव दं आरो बे ISL निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 762016045 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन